Hello guys, masuk Tma Ongnai Phrung Kaham channel ke tini bob dol ke chongnai leina tini bo live streaming ke Paytm apps no tuye tawo bahabru na ro sipuno sipaina khna ke arong phono bangma bru ro na ro simaya khoro phono tongmayo mami ke Paytm apps ni chinyo ke ye tawo nokha talhas kam ni chinyo notification la already riok pai mo se Paytm ni official website wo form ake apps of phono risau pai mo tongo khabani bo pandawo tini bo video wo Paytm apps le bo talni bo February talni 29 ba nokha sal kholphe skuma sophai hasingke abo lai hasingke tre biskamo use khemai nei de ba khemai ya ongkhanai de abo ni jotosu details ba information rono se tini bo live streaming dekhe angno jotono sikhori nimchu khaboni bo pandawo joto jenaro live streaming of phai tonai no jotono Phrung Kaham ake tre live streaming of Phrung Kaham ken aboni bo pandawo tini chungpa ha points to points silaina Paytm apps no tuye majorawo update phaye tong aketre biskango ba use khemai de khemai ya de abo joto su rono pho tini anono sapai kharine ke baha prole naro Paytm tma abono sia khorono tongmayo ba sinai pho no tongnai sinai no bangnai arbo sia khoropo tongphimayo Paytm apps ha ke ha UPI app se tawo chokma sasanai Google Pay, Phone Pay, jorang kho puja transfer khalai nai ke la lai ri lai khane asing ke tawe chong bengo thang thang to yaman ke ye je klai samung bai ke ye UPI ni thro dei ke ye ba Paytm, Google Pay, Phone Pay abudui mani help dei ke ye chong rang kho puja no klai ma ke no otong ye chong transfer khalai mai ba ke ha ni account chi yo tri ke ha ni account no chong sra ha nim sing yo pui lai mai ke abudui ma ke ha apps bo Paytm pho ke tawo maung ha Paytm ke tawo ke bini keha khokchi mo sok phaye tongha RBI inchio ke keha buno complain ke mo ongni RBI inchio ke keha action lai mo buno ke bini keha illegal transaction abodi maro bang ma bini illegal activities Paytm ni moha proof ongso yamani ke ye bang ma samung activities mai pu omoni bo pando ke ye RBI ro bai ke ye Reserve Bank of India bai ke ye tawo bini sakawo action lai tinyo ke abodi no tawo Paytm ni sakawo khokchi mo sok phaye tongo ke RBI ni je sakai mo dia singkem 29 February 2024 ba bot nokha bo February talni 29 February lai ha singke Paytm je Paytm payments bank je use khiye tongai rao brao ke ha phono abo Paytm payments bank de khiye rakho pucha phono la somai yawnai aketre Paytm payments bank use kheme yawnai ye sakai mo tongo khaboni bo pandawo Dini bo video jong sai ke saya kari nan no ma bo pando live streaming ke bono saya kari ke kau klau ma ke sanai to mo ye ba points to points sai na asing ke kau lau nai ke video lau nai mon bo pando ke ye video shoot ke wa video edit ke wa budi ke no no sako ye kari ne asing ke soming bangma na ge thonai mon bo pando ke ye dini live streaming de ke no no ang sako ye kari ni ye live streaming of time se ken joto jeta live streaming of haye to nai ro comment sobo khelai de na ye tomoni logi logi yo no question som chumoro ta singke Paytm ni related discount maunai masuk nai aboro no naro sim chumo to hasingke naro comments de ke phono somai nai khaboni logi logi yo am phono no no saye khariye tomai nge phaide tawo chonga su kau bangma sayama ni ke tawo chong tini ni je chong salai nei ma abono chong salai grana ke tawo poila question ke ma Paytm app le bui bui mani so de 29 February 2024 Sal Laipai khe use khema yawnai de boni question nos kan taw chong chilai grana February ta ni nokha sal kholphe sku ma Sal Laipai khe Paytm batre use khema sia de no moni kaunu tuye nkhe nai de Paytm apps use khema ya he sayo moni kauya aboro sayo mo ke Paytm payments bank Paytm payments bank ye ke ha tongo Paytm chinyo no Paytm apps ni chinyo na ha ye chung account khosai lam use ka online de khiye inke abo ke ha Paytm payments bank ye tongo abo Paytm payments bank je use khiye tone ro abo account no khosai je use khe tone ro rang khopu chala lai ri khe transaction khe tone ro browse use khema yawnai 29 February 2024 sal laipai kha singke inke abo ni bo pandawo Paytm apps le chung use khemai nai obviously chung use khemai nai naro mahaboro confusion to ma kroi Paytm apps use khemai nai
just like chung phone pay use kyo, Google Pay use kyo, ake tre bu chung apps bangma abudi khe UPay apps use kyo. Abudi khe chung chini bank account link khe chung chini personal account link khe Paytm apps chung use khe mayu. Aboro muha khokche mokrui. Inke anga sakyu naro clear ongna ye boni question. Inke je Paytm payments bank use khe tonero Paytm payments bank account use khe tonero now se now ni account no rang khokui cha tomi ha singke ba bangma no ni account no saisi kola budi ke naro account no rang stogi timi ha singke 29 February 2024 ni skang naro now ni personal account no naro no ni account ni je balance tongo ang naro transfer kherudi ba shift kherudi abong ya ha singke bis kamo trade masu phaino samaya khokchi bothamayo tawo je bro sakhai mo ni de ha singke asu khokchi ni ma ni kaulong ya je Paytm payments bank yo rangkhok pucha ba wallet ong ha Paytm wallet do phone ha ba Paytm payments bank phone ong ha abodi ke je aro balance tongnai ro bas count already staw sopi tine ro bro by chance so 29 February 2024 ni skang pho bro abo rang no use kheru ya ba tui kho nai siru ya ke pawi thangnang pho moha khokchi mole kroi je account rang tomo je existing balance abone naro use khemai nai online de kenaro use kemene himbar po track ta kenaro tre bank account jo ke Paytm payments bio rangla sawnai ha Paytm wallet do naro rangla sawnai ha abudi khong ha singke naro accept khe somai yawnai Paytm payments bank ba Paytm wallet de khele himbar po nauni personal account de kenaro je Google Pay Phone Pay use kem de ke link ke use kemo ha singke naro abo maha phono problem kroi naro use kemayo je skamo de ke Paytm apps use ke abudi ke bang manaro flight ticket mobile recharge bus ticket train ticket jotoso je namo service naro use khemayo arko Paytm payments bank account naro remove ma khenai abo by accept ng yanai noni personal bank account link ye naro use ma khenai inke bokhe ha poilani question inke naro charo kau som chumoro ta singke kau busong mai nei naro je naye tomo nim sim chio kau som chumoro ta singke sungdi je sani mala amano sapai khari nai inke tawo poilani question ket maunai boro recharge and bill payments ni kono salai finera na mobile recharge india ke tre bill payments sonja ja kheyo ta je gas lani roke gas ni payment kheyo current lani ke current bill phone online de kheyo abu de ke ja bill chum payment kheyo abor only khemene de can I continue to use Paytm to do recharge and pay my bills boni question ket mauna yes absolutely you can continue using Paytm app for all your bill payments and recharge like always okay Paytm ni je notification lo je boro browse hamu dekhe naroni payment bank naroni je Paytm mo recharge and bill payments kemo abo yes naro khemai nai obviously naro khemai nai je scam o khem dekhe no naro khemai nai imbar po je time o samo no abo mam khatik nai matang Paytm payments bank abo account mo naro use takidi ba wallet wa naro rang add takidi wallet ole naro rang add kini po 29 February light ha singke khemai apno nai inketre thaka boro tai po sarone pau tongko important abo khe Paytm payments bank o je balance tonai ro taw boro tawon jora samole 29 February date riye tiya o ba sal riye tiya o 29 February 2024 laipai ha singke naroni Paytm payments bingo je balance tomo aboma nono use kyonen bo pandawo 15 March 2024 ni jora nono somiri onai 15 March ba March tali nokha salchrama boni asu ni jora rao somi mainai abo nimsi yopo naro noni Paytm payments bank account no rang je balance toimo abo naro use keru ya ba mahapona tre no personal account ro naro shift ke laru ya hasingke biskamo abo tre guarantee kroi umayo use khemene de khemaya de abo balance na rola kumani dila kumaya de abo maha sure kroi untamayo khabani ba pando last date 15 March 2024 boni insinyo narao abo noni je Paytm payments bingo ram tigmo abo no lakhu ni chongde noni personal bank account narao transfer khe lagde abo hasinke non boye khokchimo kroi naro khatimo thai naim cha sinke balance bangta yake kurno isu rao rang reja su ro naro tungye nai nei meyo bui de use de khemai ya ampuno nai ampuno test ke nai je bo bro notification remo bro je taw sasomo abom sa kau phinam sa kau buina abo siam nai bok pandawa ang ani Paytm wallet do phono rang tinai ake Paytm payments binyo phono rang reja su tungye tinai balance aboni bis kawan naro no tre aboni ang now experiment ke phno nai bui de use de khemai ya bis kawan chung nai leina je sayamo salke su kai pai phumo inke tauke boro chongtre nai lephina
ticket booking ni kaunu tu salai firana ticket booking ka online ticket booking ke boke jong bus ticket tayo flight ticket tayo train ticket ro tayo la layo ake abudi tre kono jong ticket bang ma tayo movie ticket tayo abudi ke jong Paytm de ke use ke bang ma bro nke abumale discount 29 February like ha singke abule kepi mai ni de nke borowo question ha will I able to continue booking tickets, travel, movie, etc. Okay, abang bau pandawo sayo mo ke all other services on Paytm app are unaffected. You can continue to use them on Paytm as usual. Ke boro browse hamo ke bodi se jes kawo naro use ke play phai modi no naro kemenai boro abo service on bau pandawo mohafo khoksi mo krinai ba mohafo effect kroi unai are minaro jes kawo continue je use ke sai phai modi no tawofo naro use ke phimai nei abon bau ye moha tension na tunai ma kroi ye boro browse hawo nke number 3 boro Paytm QR and soundbox nke Paytm niken QR je naro sikna QR ke scanner abo baile chung use ke phimai nei de ke Paytm soundbox le chung use ke mai nei de boro browse songpio can I continue to use Paytm payments being wallet nke boro Paytm payments being wallet le use ke mai nei de ye boro songo nke boro phono browse hawo khokchi mole pro himba fo je time bono na sapai mono 15 March 2024 bonin siyo naro deposit maha kheme yawnai bono kankem chidi deposit ke ram naro abo account trace tawma yawnai naro ni account already ram tong somo abole naro ni existing balance pe naro use khemai mole afo tre deposit khane asike bano account ram stawna asike naro abo ma account le stawma yawnai bole time pun chifona sapai tre bono tre wa sani nang sinaya okay Fasttag by NCMC card bo Fasttag ro ke naro ola uber ba gari ba ma je chole ne ro bro ke sio bo Fasttag ro use ke yo abo bro bo pando phono muha pho khokchi mo kroi abo je time bo samo ar phono boro recharge omaro ke me yanai 15 March 2024 lai tha singke je Fasttag la to ne ro Fasttag service use ke to ne ro bro pho 15 March 2024 lai tha singke tre bro ni recharge ko ke me yanai ake tre maha phono bro abo service ma use ke me yanai ke bodi ke boro sawo inka boni Paytm payments bank tau ke chong main question no phailena Paytm payments bank boro account no by chance rang stawi tinaming ke abolem sa joro safe tongti msa joro draw phinai mara ke abo rang no ba use keru maya singa de python de bagra le tre phero maya de no boni question no chong tau na le phirana Paytm payments bank account is my money safe ma ai ramba kaham ke draw tuimai nei de ba safe onai de abo songpio nke question boro answer bro rio the Reserve Bank of India has issued a directive restricting Paytm payments bank account or wallet from accepting new deposit or allowing credit transactions after March 15, 2024. Okay. However, there is no restriction on withdrawal of money from your existing balance even after March 15, 2024. The directive does not impact your existing balance in account or wallet and your money is safe with a bank. Okay. The time was happy mo say na rom chikna. Okay. Jini rangle je Paytm payments use tau so yo tuimo abole safe to nai de ke boro bro so yes obviously non je rang Paytm balance je existing balance to mo bas council no tau so yo tuimo ba te kuru ya sinke abo obviously abo safe to nai ma apna problem kru nai himbar ko 15 March 2024 lai pa sinke te deposit le kheme yaw nai himbar ko 15 March ni go for no ni je existing balance to mo abole naro use kheme nai no ni balance le wallet do de to ba account de tong abo je existing balance to mo abole naro use kheme nai abon boye tension naro lato makri himbar ko boro ano na kha information in chupio no ni balance bank here abo ma Paytm payments bank naro ni tong me hasinke use ke to me hasinke naro aboro asurang bank kita tindi balance bank kita tindi tungmi hasinke transfer ke laro di tuin thoko rijahara rijabaro naro tuine ke tuine di abo ni bara ta tindi kem Paytm apps mobile Paytm payments bank mole juda sis kane boro confuse tani Paytm apps ke boke just kha apps se je chung UPI apps use kemo Google Pay Phone Pay abdi ke je chung use kemo abdi ke ha apps Paytm apps ke Paytm payments bank ke boke ke ha bank account se na
abo ke Paytm company rong chi ke direct bank account khusani ma browse service rimo abon dekhiye chung khusa ye online dekhiye chung Paytm payments bank apps use khelai ke body ke se Paytm ni kok ma ke tawon jorawo ongye tongo ke jesani male boro ano no sape khari ha naro tre question som chumoro tongke songmai nai naro tre som chumoro tongke songde tale ain sani male tre wa no sape nari nai 29 February botani 29 February 2024 boni jorawo ke jes kango bro samo no ni je balance tongmo ma tongmo abo tre naro ta khiye 29 February la asike deposit kheme yawnai ke ba no ni Paytm payments bank wallet do naro ram ko pucha add kheme yawnai ake Paytm payments bank phone naro ram ro stawma yawnai ke stawma ya so asike use kheme ya chung sai samai mo no ha ni bar punaro no ni Paytm payments bank yo je ram tongmo abo je ram balance tongmo tongsomo abo no naro use kheme nyai je naro dukan ro scanner code scan khiye pay khiye ma khiye abo dekhi naro use kheme nyai online amon ba ye maha phone khokse mokrui inke tawle je sadmala amno sapai khare ha thangte yo video paiti naro maso kau sung chumoro ta singke sungmai nyai taw no question khane mani ba no comments khane mani sisa jorario naro je nai to nero kau sung chumo tongke sungdi songya asingke songne kra asingke bo video le tinini video le boro na pairi ane ma chongye tonga ke taw sisa no ni comment check ke tongo naro comments khane ke khelagi Roman Joyrian Jini bru nile nung no kawo samole phaimaye konawo jini bru muskamo chanato khakjamo Roman Joyrian nini comments ka mu somon bo pandom khatung thawo Jugendra bru angle sia okay Mohendra riang Google Pay for the body online Mohendra yang Google Pay, Phone Pay le tawon jaro le muha fa brong bo ile khokchi mo sal su phai mo si sauya ko ba sai mo kri ko ar mi brong le Paytm de kele ungya Phone Pay Google Pay brong le tawon jaro le muha complain kri ko mi bin bo ile muha phono jom kha khe khe to ma kri ko ar photre bis ka ro le mauna bin bo ipo sape me ya bole bis ka ne ko ne le nei su phai ke ba chonga bon bo ipo sa kha le phina Karami je phone Paytm use kene rombo pando se tini bo video ke sawo phone pay Google Pay abole moha fukroi calendarium GPay le kaukroi de kaukroi Google Pay le kaukroi GPay means Google Pay le moha problem kroi phone pay ko use ke je ko Paytm ni khoi tre je ja apps ko naro use ke di moha problem kroi Andrea Riam wallet ni moha snale Andrea Riam wallet ni for ake Paytm payments bank abo account jio for affected Ongnai 29 February live hasike inke affected ongo means bose time for jeno no sape kharbi phehan wallet do hasike 29 February 2024 bo tal new ha 29 February ka tinile 24 de 25 ka to ha ketre bangbalo sia 29 February live hasike naro Paytm wallet wo naro ramkhono add kheme yawnai ake je Paytm payments bank yo naro je rang stawye use khemo abo phone naro deposit ko kheme yawnai ba rang stawme yankana abo account utre ke general ni account yo rang tung somo abo no naro use kheme ba bon ile ma khok chemo kre no ni existing balance bas account yo naro rang staw soye tuimo no ni balance tung somo abo no use kheme ngai ke bose Andrea yang ni question answer ke Clinton bro o khakchang ha ata nung samani ba okay khakchang o Clinton bro nung no fo Devokiriang Google Pay le maong no ata Google Pay le mahafong ya Devokiriang time for sapaya bo kaung no bang manaro question khilayum Google Pay mo maha tension tala de tawon jara muha complain kri ko Google Pay Phone Pay te apps jepo Paytm ni khoye Paytm no ma se tawo RBI ro bro action la ye tomo bang ma illegal activities abodike transaction illegal transaction ma ko abodike ongoma ro report me mon bo pando khiye tawo Paytm no RBI ro action la ye tomo kaya phono Paytm apps phono kaham na hiya sakyo aso company tormal ari ari man le sraman bele paile thang ya ko tawo je action la na already notification dikho ya aba tawo sraman bo pando na effective tharamine arfak bang balu ya baino dai food ha abo problem ro solve wano ye ang khawa asa khiu ke knowledge ma chaw naro comments de siri de telesponi Mohendriam khak saha sa ye rimoni ba okay most welcome Mohendriam
Lildam Paytm ba tre country wo for the use kemai Paytm le chini India om ha se use kemo siu tre jaga le sitha yan to wan chini specially chini India o se Paytm ke tre respond comments dv bro khaksa ha nung bode ma kau ro saknari mo dako okay khaksa mo Mr dv bro nuno pho live streaming of high bode information ro lakru payment bo pandawo okay thanks Tre no ni kau sungro ni ma tongka songlai ni tre 4-5 minutes time ri nai 4-5 minutes ni nisniyo live streaming pai ri chongnai tre kau sung chungro tongka sungro di nong bo panda pho kaham ki simai ma ongnai ake je sia koro no kunaro video share ke ye video no hu ye naro siro ni ma tapodi je ya koro babo khu pona sia ko ke ungi tonero no kunaro video no share khalai khalai ke naro je sia no pho information so ri dia bang singke ke ha bai tre ke ha simung ma mai nei ke bono nong thio ang asal mo naro ang asakio naro video no share kena iye terus pani comments tos pani kau song ma tong dai free song ro de song nai kring kai tinini live streaming pai ri nai ha now ni comments je song chumo kau song ro de related je Paytm ni kau mo to ye tau bis kau mo je share mo le khokchi mam phi to mai wa rakhe abon bo pandawo sako ek narim se Ketre ke han fo kau song ni ma kuri khana ye ma chongo live streaming of pai phone tin la so bro bang thaya somo yo ung ya man yang fo live streaming ke mami taw sa sa chok ro min bro bang bang masla ya tum dar ko nang saryo na ro yo sta fo ro fo video na ye chi mai ne ka ma ke ye yo go club video ro na ye fo ka bani ba pandawo joto je na ro live streaming of pai ma yo ye tum nai na joto no bari bari ke khakchango SJM also kaksaha takho no bodimaro saknar mani bo yoke kaksango ampono no bodima information ro saye sioni mani jora maifiman bo pando no joto nai to neron sako kaksango ma sapio ke live streaming kema phono balu saye tha rami tinile bo aso na chongka thau rigrana mai mi asbe khna sari ro chi mani phina tinini je live streaming na ro je basu group bai phone na ye palri to neron sako tre wai ham kha bai ke kaksango kau saye no joto no Sal Kaham ake chochi malai phina trevis ka video mahasuna khokchimo rota singke ba simchumo rota singke sisu ya umo rota singke na rota na comments ke di video bo live streaming pai pho channel upload nai apo naro video comments ke ya no sungmai ne comments box de ke ke tinle chombor no katha grana no joto no trewa khakchange Sal Kaham ake kaham ke tumpai di